Sisi. Salibonani ngababukeli. Ngibuyile mina from eJoburg. Ayilandi keyboard lapha ePine Town futhi enough. Nasi keyboard yami ungiphe yona i-right, sitestile yonke into ya-play, ama-keys a-right wonke. And then manually nasi sengiyiphiwe mina okwabe sekungilungele nje ibandla seliyojabula. Kumele futhi navaka akusoyisikhamu. Oh yeah. Kahle nami ngize ngingathembisisi but sengimbonile akusise isikhamu hayi unawo ama-keyboard ngisikhethele yami sengi-right sengizohamba. So mfundisi i-condition ya-keyboard injani? No i-right keyboard asebenza. Sewuqhamuka kuphi kuliphi isayidi? Ngase-Gauteng eJoburg eKagiso. Ufike ngani pho la? Yazi into uma uyifuna kumele ubekezele mpela ngiflayile. Manje sengizoflya back. Hayi siyabonga kakhulu. Bafethu kama mkunafu ngadla mina sibonga ngifundisa i-10 ngidlala i-10 ngiphinga ngodayisa ama-keyboard engisengifundisa ngayo i-10. Ubaba la mfundisi wami uze la uzothatha i-keyboard BK3 kade sedayisa-ke. Ngifundisa Tibani lo, Tibani. Umfundisi lo Thibane oqhamuka le eJoburg ubefike ezolanda i-keyboard BK3 ngala ePine Town. So bafethu akhona ama-keyboard adayiswa noma athi uhlala kephi uma ufuna ukuyi-collect i-keyboard ngizo-arrange usuku nawe ukwazi ukucollect i-keyboard osuke mhlawumbe uyibonile ngeposter ufuna ukuzoyilanda ngala eThekwini. Okunye futhi-ke siyakwazi nokuthi si-arrange uma ngabe ungeke ukwazi ukufinyelela ngala, siku-arrange-ke mhlawumbe uPostnet ukuthi ukudelivele impahla yakho la ungakhona.